Mu bijyanye n'imyandikire y'Ikinyarwanda, uyu munsi turarebera hamwe imyandikire y'amagambo mato ntatinya kwita utugambo, ari two mo, ko, ho na yo. Buri kajambo muri utu gafite aho kandikwa gatandukanye n'ijambo rikabanjirije, ndetse n'aho kandikwa gafatanye naryo. Ni ngombwa ko tubimenya mu rwego rwo kurushaho kunoza imyandikire y'ururimi rwacu. Reka dukubite tubangura rero dutangirane n'imyandikire y'akajambo mo. Hari aho akajambo mo kandikwa gafatanye n'ijambo rikabanjirije. Iryo jambo rikabanjirije rigomba kuba ari inshinga itondaguye. Hari ingero ebyiri kuko biroroshye kubyumva cyane. Iyo nzu ntuyinjiremo, harimo inshinga itondaguye ntuyinjire, akajambo ni mo. Ibi biti bizabazwamo imbaho nziza cyane. Muri izi nteruro zombi akajambo mo gakunze kwitwa ikinyazina ndangahantu, kanditswe gafatanye n'ijambo ryakabanjirije. Nawe wabona izindi ngero zitandukanye. Hanyuma ariko hari aho aka kajambo mo kadafatana n'ijambo rikabanjirije mu myandikire y'Ikinyarwanda. Nanone turifashisha izi ngero ebyiri. Umubaji abaza imbaho mo intebe. Iyi nteruro uyisomye wihuse wavuga uti umubaji abaza imbaho mu intebe. Umubaji abaza imbaho mu intebe. Akajambo mo ngira ngo murabona aho kari. Ntabwo gakurikiye inshinga itondaguye. Ubundi buryo wavugamo iyi nteruro ni ubu: imbaho umubaji azibazamo intebe. Icyo gihe inshinga itondaguye azibazamo ikurikiwe n'akajambo mo birafatana. Ariko muri ubu buryo umubaji abaza imbaho mo intebe, akajambo mo kagomba gutandukana n'iri jambo imbaho, kuko iri jambo nyine atari inshinga itondaguye. Interuro ya kabiri nayo murayibona: toranya ibyo bishyimbo mo ibyamunzwe. Izina ibishyimbo ribanjirije kariya kajambo mo, ntabwo bigomba gufatana. Iyi ni imyandikire rero y'ibinyazina ndangahantu mo. Kugira ngo imaze gusobanuka aho mo ifatana n'inshinga iyibanjirije, ubwo ni inshinga itondaguye, naho mo itandukana n'irindi jambo riyibanjirije mu gihe ritari inshinga. Wabona izindi ngero nawe. Dukomereje ku kajambo ko. Aka nako gashobora kwandikwa gatandukanye n'andi magambo akabanjirije, cyangwa se kakandikwa gafatanye n'amagambo akabanjirije. Biterwa rero n'imiterere yako n'ubutumwa gatanga mu nteruro. Dutangire tureba aho kandikwa gatandukanye. Ni ibintu byoroshye kubyumva, turifashisha izi ngero z'interuro. Naguze agakwavu ko korora. Hano aka kajambo ko
karakora nk'ikinyazina ngenera. Agakwavu kagenewe korora. Ko nk'ikinyazina ngenera yandikwa itandukanye. Irimo iragenera izina ryo mu nteko ya 12 ari ryo agakwavu korora. Karya gatebe ko karavunitse. Iyi ko iravuga kuri ako gatebe, iragasimbura. Iki ni ikinyazina ngenga kitugaragariza izina ryo mu nteko ya 12 tuvugaho. Karya gatebe ko karavunitse. Ikinyazina ngenga nacyo ko cyandikwa gitandukanye n'ijambo rikibanjirije. Umwana yavuze ko atameze neza. Iyi ko hano ni icyungo, birumvikana. Bishatse kuvuga ngo iri jambo ko ryitwaye nk'ikinyazina ngenera, ikinyazina ngenga cyangwa se icyungo, ryandikwa ritandukanye n'irindi jambo iryo ari ryo ryose ryaribanjirije mu nteruro. Iri naryo rifite aho ryandikwa rifatanye n'ijambo ryaribanjirije. Iryo jambo mbibutsa ko rigomba kuba ari inshinga itondaguye. Ntabwo bikunda kuboneka mu ngero nyinshi mu mivugire y'Ikinyarwanda, ariko hano hari urugero rwakwibutsa n'izindi zitandukanye. Nituva gusenga turagendera ko ntitugaruka imuhira. Ntekereza ko atari ubwa mbere mwumva interuro zubakitse zitya. Turagendera ko ni ukuvuga ko turi buhite tugenda tutiriwe tugaruka imuhira. Muri ubu buryo aka kajambo ko gafatana n'inshinga itondaguye. Ijambo rya gatatu ni ho. Aka kajambo nako gashobora kwandikwa gatandukanye n'ijambo rikabanjirije. Birumvikana neza dusomye izi nteruro. Yahinze ahantu ho kubaka inzu. Iyi ho ni ikinyazina ngenera. Birumvikana. Iwacu ho imvura iragwa pe. Akajambo ho muri iyi nteruro kitwaye nk'ikinyazina ngenga, karasimbura ahantu iwacu. Kagomba kwandikwa rero kadafatanye n'ijambo rikabanjirije. Yatanze inzu ye ho ingwate. Iriya ho iratwumvisha ko ingwate yatanze yayitanze ku nzu ye. Inzu ye niyo yatanze nk'ingwate. Ni ikinyazina rero ngenga ndangahantu. Yatanze inzu ye ho ingwate. Ngomba kwandikwa gatandukanye. Aka kajambo ho muri ubu buryo kandikwa gatandukanye n'ijambo rikabanjirije. Ntera ifata indanganteko y'izina ho indangasano yayo. Aka kajambo ho kari muri iyi nteruro kakoze mu buryo bumwe nuko kakoze mu nteruro ya gatatu uko mubibona. Nabwo rero kagomba kwandikwa gatandukanye n'ijambo ryakabanjirije. Aha naho akajambo ho kandikwa kadafatanye n'ayandi. Hari aho ariko kagomba gufatana n'ijambo ryakabanjirije. Iryo jambo rigomba kuba ari inshinga itondaguye. Ni ingero ebyiri. Iyo ntebe wicayeho uyigumeho. Yakuweho igisuzuguriro. Ngira ngo ni ibintu byumvikana neza.
n'ahandi hantu hatandukanye wakoresha akajambo ho mu buryo nk'ubu kabanjirijwe n'inshinga itondaguye byandikwa mu ijambo rimwe. Turasoreza ku myandikire y'akajambo yo. Ni ryari kandikwa gatandukanye n'ijambo ryakabanjirije? Ni igihe aka kajambo yo ari ikinyazina ngenera cyangwa ngenga. Dufite ingero ebyiri. Bamuhaye ikayi yo kwandikamo. Yo hano ni ikinyazina ngenera, yo kwandikamo birumvikana ko bigomba gutandukana. Iyi mihanda yo ntirashyirwamo kaburimbo. Aka kajambo yo hano karasimbura imihanda, ubwo ni ikinyazina ngenga kigomba kwandikwa gitandukanye n'ijambo rikibanjirije. Ntabwo birangirira hano ariko, kuko nako kagira aho gafatana n'ijambo rikabanjirije. Ubwo ndacyavuga ku kajambo yo. Iryo jambo rero riba rikabanjirije ni inshinga itondaguye nk'uko twabigarutseho ku yandi magambo haruguru. Izi rero ni ingero ebyiri tunasoza. Bagiye ku kibuga bigumirayo. Inshinga itondaguye bigumira kurikiwe n'ako kajambo yo k'ikinyazina ndangahantu, abandi bakakita ikinyazina ngenga ndangahantu. Bigomba gufatana rero. Ku ishuri muravayo ryari? Ngira ngo nabyo murabibona. Aka kajambo yo kafatanye n'inshinga itondaguye murava, ni inshinga kuva.